Бүгін ойлы вақытларында ишгал етілген Керичте 4 патлама яшытылды. Ишгалчылар канунсыз көпір üzerinde нақлиятны капатмак мечбуриятында қалды. Егерлі сакинлер шәһәр мерkezінде шиддетлі сарсылмалар ақты аңлата. Индустриаль шоссе тарафларында көкке думан юкселді. Ишгалчылар ise суса. Тек айтканлары Украина ракет дрон салдырысы керчеклештірді. Русияның ава savunma системлері çalışıp Азақ деңізі üzerinde бір ракетны yok etті. Alev ve şiddetli patlamalarını da ахярда да кайдеттилер. Кырымның ишгалден куртарылуы Украинаның стратегик максадыдыр ве бу мытлака керчеклештирилежектир. Бу акта Украина мудафа назиры Рустем Умеров Алман матбуаты Билдке берген интервьюсында айтып кечти. Я на 100% впевнений, що нам вдасться звільнити Крим, і це також наша стратегічна мета, щоб повернутися до міжнародно визнаних кордонів. Ми можемо зробити це разом із партнерами, за підтримки партнерів. Bunun beraber Alman matbuatı Rustem Umerov Kırımның келечексіне ишгалден kurtarılacağını деп айтқанını yazdı. Ama bu doğru değil. Bu haqta Hromadski matbuatına Müdafaa Nazirliğinin spikeri Ilarion Pavlyuk bildirdi. O intervyu vaxtında Umerov'ның yanındaydı. Jurnalistlerinin Kırım ne vakit kurtarılacağına dair sualine Umerov cevap vermedi. Украина махсус хизметлері Қара деңізінің гарби қысымыны душман мевжудиятынден темізлемек үшін Қырымда Русияның Қара деңіз флотыны yok etmege ниетлене. Бу акта политика матбуатына берген интервьюсында Украина телюкесіздік хизметлері дәрежесі Василь Малюк білдірді. Оның сеслендіргеніне көре бұның үшін деңіз дронларыны кулланалар. Малюк хайдетті ке айнен бу деңіз дронлары вастасынен Керч көпірі ве бірчоқ Русияның арби гемилері урылды. Бұнен берабер телюкесіздік хизметлері душман сафларында күчлене деп кайдетті меркез yolbaşçısı. Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України, на Донбасі, в Криму та Чорному морі. Це наша земля. І ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Всі операції СБУ, про які ви чуєте, це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема тому, що ми виробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення. Kırım Tatarı Rus dünyası fanatını korkutkanı için Ruslardan afu tilemege reddetti. Bu sebepten işgalci mahkeme oğlan balaga aydutlık maddesi boyunca memuri ceza verdi ve 14 günge hapishanege kapattı. Bu haqda Kırım Akkorçalaycı gruppası bildirdi. Одисседа 11 август күні yüz bergen Dilaver Salimov eski Kırımda yerleşken avtozapravka hadiminden Rus bayrағы ve Rus ucumның Z timsali resim etilgen kepkаны çıkarmasını istedi. Еще раз я тебя увижу в кепке этой, я тебя спалю, дурак. Xavgadan sonra Kırım Tatarı işgalini desteklegeni için adamını tehdit etti. Birkaç vakitten sonra işgalciler çakıcılarının yardımıyla Kırım Tatarını taptılar. Onu kameraga afu tilemege zorladılar. Videonu çakıcı Aleksandr Talipov'nun Telegram kanallarında yayınlayacak ediler. Dilaver bunu reddetti ve onu hapishaneyle korkutmağa başladılar. Ama o kendisi afu tilemege reddetkeni için milli ve siyasi mesele boyunca ölüm tehdidi maddesi boyunca dava açtılar ve Dilaverni Ahmejit'nin birinci hapishanesine kapattılar. Dilaver Salimovga 5 yıl hapis cezası berildi.